салом алейкум ҳамёрони азиз. имрӯз ҳашари дастаҷамъона бо хотири сабзазор кардани деҳаи Дарги Шариф аз тарафи тамоми сокинони деҳаи Дарги Шариф чӣ шаҳрнишин, чӣ деҳанишин ҳусни оғоз анҷом дод. Дарги Шариф макони олимону орифон, донишмандону хоксорон мебошад ки бевосита барои созандагиву бунёдкорӣ саҳми хешро дар иқтисодиёти ҷумҳурии Тоҷикистон гузошта, барои пешбурди сиёсати ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамеша кӯшиш меварзанд. аҳли ҷамоатчигӣ аҳолии деҳаи Дарги Шариф низ чун дигар манотиқи ҷумҳурии Тоҷикистон дар як рӯҳияи хушбахтона, дар як рӯҳияи сулҳпарварона, дар як рӯҳияи фазои озоду осудаи Тоҷикистони азиз дар партави ҳидоятҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомали Раҳмон имрӯз дар сарсабзи хуррамгардонии мавзеъҳои худ машғул мебошанд. саҳми муҳоҷирини меҳнатӣ барои ободиву созандагӣ, кабудизоркунӣ ва баланд бардоштани нерӯи зеҳнии деҳа хело калон мебошад. кадрҳои дигар низ вуҷуд доранд ки кӯмаки хосаи хешро барои ободии ин диёр бевосита расонидаанд, вале нахостанд ки номашон дар ин ҷо зикр гардад. як рӯз ту шарм мешавӣ деҳаи ман. ҳадаф вақте ки ҷавонону мардуми аҳли диёр хостанд ки як шанбегӣ умуми халқӣ кунанд диёрба, ва мо ҳам тасмим гирифтем ки барои ҳамин ободонии ҳамин диёр азбаст ки худам ба воситаи соҳибкори маъруф Саимурод Давлатов ҳамин раҳ монфарш карда будем, хостем ки қабати ҳамин раҳ худамо ҳамон ниҳолҳои ҳамеша сабзу декоративию ниҳолҳое ки зебиши ҳамин диёра мебора ҳам хеле оварда чинонем. зебогиву зебопарастӣ, бунёдкориву созандагӣ аз гузаштагонамон барои мо мерос мондааст ва кунун мардуми Дарги Шариф арҷгузорӣ ба мероси гузаштагон карда онро ҳамасола эҳё месозанд. Ассалому алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракату. من شما یک دعا کنید در الحمدلله شما امید دارم رزق روان و عملتون با خدا برکت بیاره مادر و مادر گذشتگی و خیر رحمت و مغفرت باقی مونده هم با شما هم دولت یک پروردگار الله اکبر. شما از بلاهای زندگی بسم الله جوانمرد جوانمردترین شدت. الله اکبر. نوسیرجان تخمیناً وزن همین یک دانه ارچه چند کیلوگرم میبروید؟ ممکن 30-40 کیلو میبروید. سلامت باشه. سلامت باشد. انا ببینید همین نمود ارچه ها از شهر دوشنبه انیخترش از وحدت توسط صاحبکاری وطنی، صاحبکاری همین دهه سایمرود دولتوف برای سرسبزگردانی ان همین سرزمین اجدادی آورده شدند. به نهایت خوب است، باعث دستگیری و تحسین و آفرین است. اینجا اماکی خوجا نظر قرار دارند. میخواهم که نگاه شخصی خودشون را درباره آبادکاری و دست جمعانه کاری را انجام دادن ابراز داشته باشند. من امروز با تشبث جوانای اساساً جوانای شهر دوشنبه و جوانایی که در دیار ما زندگانی میکنند با راهبری رئیس محل ما عزیز محمد اقدام پیش گرفتند که برای کبودیزار کنی همین دیار ما سهم خودشان گذارند. بگذارید که همین جوانای ما تشبث جناب عالی پیشوای معظم ملت سرمشق کار خود کرده همین تشبث پیش گرفتند. تمام مردم دیار ما پشتیبانی میکنند از اقدامات پیش گرفته جناب عالی برای کبودیزار کردن دیار ما خدمت میکنند. از جانب ساکن دهه حاجی ملا سفر سفروف 1000 بیخ ارچه، از جانب قهرمان جمعیف و بابای علی مردان 100 بیخ ارچه، از جانب جراح شهرت امانوف 300 دانه گلی صدبرگ زمانوی برای کبودیزار کنی دهه تقدیم گردید.
این است رمز دوستداری وطن اجدادی خیش. ассалому алайкум. Ин кас раиси маҳаллаи мо, раиси комитет Азиз Маҳмад. Шумо чӣ сабаб шуд ки ин иқдомҳоро пеш гирифтеду ва ояндаи ҳамин сабзазоркунии деҳаро дар чӣ мебинед? аввалан ассалому алайкум тамоми мардуми диёр, тамоми меҳмононе ки аз шаҳри душанбе, хуҷанд, зафаробод ба кӯмаки мо барои обод кардани ҳамин диёр омодагӣ ҳастанд. ман миннатдории худамро, миннатдории тамоми бошандагони диёрро ба шахсоне ки ҳамин ташаббуса бардоштам мерасонам. ман аз рӯзе ки ҳамин масъулиятро ба гардан гирифтам, ният ҳамин буд ки сарчашмаи аввали кори ман бояд аз наҳол боғ сабзазоркунӣ ободии диёр бошад. инҷо ҷавонони деҳа барои тоза кардани ан ҳамин ҷӯйборе ки об меравад сам гузоштаанд ва маълумоти пурраро мо тавассути Ҷамшед Давлатов ки яке аз омӯзгороне ки дар вилояти Хатлон дар ноҳияи Хуросон кор мекунад, барои ободии диёр хост ки сам гузорад ҳузур варзидааст. чӣ гуфтани ҳасти Ҷамшед бой? мо ҳамчун як зодаи ҳамин диёр, ҳамун ғурури деҳа дӯстдори моро бедор кард ки аз ҳамин ноҳияи Хуросон ки 300-400 километр дур аст, барои ҳамин мардум ба имрӯз омада ҳамроҳи ман ин ҳамсабақонам, яъне ҳамун бачаҳое ки таваллудашон соли 1994 аст, як ҷоя мана дар бари мардум дар ҳашари умумӣ деҳавӣ ки барои сарсабз кардани деҳа аст ва мақсади ягона, мақсади сарсабз кардан ва дар оянда низ сарсабз нигоҳ доштани деҳа аст иштирок кардем ва мин баъдам ҳамчун ҷавонони ҳамин деҳа мо кӯшиш мекунем ки дар бари мардум бошем то зарраи охирон барои ободии ин диёр хизмат кунем. саломат бошед, барори коратон диҳад худованд. ҳазор раҳмат. созандагиву ободкорӣ, сарсабзгардонии деҳа аз ваҳдату ҳамдигарфаҳмии якдигар оғоз меёбад. чӣ зарурияти хоке аз дигар ҷо оварда дар бехи ин арча рехтан дар ин ҷо вуҷуд дорад? ҳоло мо барои маълумоти пурра пайдо кардан аз устод Одинаев ва устод Сайризо Нарзиев пурсон мешавем. устод Одинаев, салому алайкум. ҳадаф дар бехи ин хоки алоҳида рехтан дар чӣ аст? сабаби ман ҳамин хоки бегона рехтани мо ҳамин ки ин хок дар сарифаш микроорганизмҳо зиёд аст. баъд ин хок аз поён мерезад, дар поёнаш барг, тамоми намуди растаниҳои пӯшидаги бисёр аст, резоноки зиёд аст ва ҳамин хотир мо аввал ин хок рехта аз болос ба хоки мана ин хоки худашро ҳамроҳ мекунем. дар як сол 1 сантиметр зиёд рест намешавам. қад мекашадам? қад мекашад. ҳар як шахсият бояд ки ҳамаш кати 100 ниҳол шуно барои худаш, барои ободи диёр, барои сарсабзии хуррами диёри Тоҷикистон. фардони рӯзгордидаи деҳа ҷавононро дар паҳлӯи худ ҷо дода ҳамеша барои ободкориву созандагӣ таъкид менамоянд. ин фард Мулло Давлат Ёров ном доранд. ба уҳдаи худ гирифтанд ки ҳар дарахте ки дар ин ҷо шинонда мешавад барои сарсабзиаш кафолат медиҳанд. хуб амак, салому алайкум. дар ин ҷо чанд дона наҳол шинонда истодету ва дар оянда чӣ нақшаҳо доред? нақшаи мо ҳамин ки 30 сол пеш аз ин, 40 сол пеш аз ин бо роҳбарии Мирзои Саид собиқ бригадти ҳамин қишлоқ амак ҳам Мирзофидал ҳамин дила зиёда аз 10,000 ниҳоли мемава шинонда. то ба имрӯз муддати 40-50 сол боз мардум истифода буд. аввал ҳамин якҷоякорӣ бар ҳам хӯрдагӣ буд. мана имсол бо ташаббуси бачаҳои Душанбе шаҳри қишлоқамо ҳамин инициатив гирифтанд ки якҷо ба ҳамин ниҳол шинонанд барои ояндаи насли навра. ва ман ҳамин иқдомро қабул кардам ки дар ҳамин мавзеъе ки ба ихтиёри ман буд, ман ба ӯҳда мегирам ниҳолро ташкил кунед, ман нигоҳубин мекунам ки барои насли оянда мо бо як нишонае монад. раҳмат бовад. имрӯз ҳашари умумӣ дар деҳаи Даг даромадгоҳи роҳи деҳа ва бо арчаҳои сарсабз кабудизор карда мешавад. тамоми мардуми деҳа ба ҳашари умумӣ баромаданд. аз ҷумла хонандагони мактаб дар ҳеппаи Минтуда гуфтагӣ 1000 бех наҳолҳои арча шинонданд. зиёда аз 1500 арчаҳо дар ҳамин дар кабудизоркунии ҳашари умумӣ дар деҳаи Даг
شنونده شده خدا خواهد به وام میرسن و آبادی دهه به نظر گرفته می شود. این ارچه‌هایی که ما میشونیم خدا خواهد آینده کشورم، آینده ده هستن، آینده نویه است. من منتداری تمام مردم دیارم به همین جوان مردای بلنگ و با عرف به ناموس دیارم میرسونم. خدا خواهد که ما در کجای نباشیم داده همین دیار هستیم، با مصلحت یکدیگر، با همفکری یکدیگر خدا خواهد از پای آبادی دیار میشیم. سلامت باشید. با شما برای کار میخواهیم. السلام علیکم. نگاه شما برای سبززارکنی همین دهه ما چگونه است و همین جمعشوی مردم میتواند به چی تاثیر رساند؟ راست یک کبودی‌زارکنی دیار، سبز خرمگردانی دیار، هر یک فرد دیار وابستگی دارد. امروز جوانان دیار که بیرون از دیار کار و فعالیت میکنند تصمیم گرفتند که یک حشر عمومی تشکیل کرده با جایگی مردم دیار همین در قد راه ها، کوچه ها، جاهای و نهال های سایه افکن، نهال های میوه‌دار شنانده دیار خود را زیبا کنند. یکمش این که امروز این جمع‌آوری، این جمع آمد، این تشبث یک متحدی مردم را به میان بیارد. میتواند که مردم یک دلانه همه کسه شده همه دیار خود را مثل دیگر منطقه های کشور که مردم فیصد دیارشون را آباد و زیبا میکنند، دیارشون را آباد و زیبا کنند. پیش از همه یک حسن زیبایی دیار، برقرار کردن اکولوژی دیار در آیان از خود با همین چیزها ما میراث میگیریم برای نسل آینده. اگر هر قدر در فصل بهار ما نهالشونی زیاد کنیم، همین قدر دهه ما زیبایی شد، سطح اکولوژی بلند بشه، در یک وقت ایروزی هم برهم میخورد. نه تنها اکولوژی، نشوی خاک، البته خاک. و در آینده این چیزها همش از ما نشون به نسل آینده. میدونید همین چیز نشون میموند نسل آینده. دیگه چی داره؟ ارچه‌هایی که آورده شما با اقلیم ما مطابقت میکنن اینا؟ پیش از آنه که ما همین ارچه انتخاب کنیم، متخصص همین ساحه محیدین بابای فدیاری خودمان همون کس گفتن که دو نمود ارچه میشد دیاری ما با همین دو نمود انتخاب کرده آوردیم. این برای اقلیم ما هم تاب‌آور هم مساعدت میکنه. این بود یک برنامه خاصه از مردم زحمتکارین دهه بننگ و آری درغی شریف.